Yomba umunsi wa mbere utangura kubona yuko bahakinze channel ya YouTube wayibonye ari sangapi hari ryari hayizikiye kingana gute mbega uyibonye wacu byakira gute sha nukuri narababaye cyane kandi nongera ndasubira ndababara kuko uwo munsi nagomba posting hari agasezo twashize ko turakina sezo itondo muyaya ngomba posting 11 ewana ndinjiza code biranga ndasubira code biranga ndaraba mu byo maze kugira mbona banyereka ati wapi ibi ndinjira wapi ndafite ko tabapi ndaja ku machine sanga wanaye byahaye ni muri bwa bumwe rwa rukundo mwari mwaratwizeye muratwitira kwa Sabonnez n'ubu vraiment ndazi wari warayikoze aho uri kuranda ndazi wari warayikoze mugabo ijya barayintwaye barantwaye channel yanje uburonda gusaba subira andike Yomba TV ukubite kwiko Sabonnez ukubita kwa like uhongera ukomante byose safi ndavyakira neza muri bwa bumwe muri rwa rukundo twandanye dutera imbere ndazi ko mu nkunda kandi ndazi ko mukunda filme z'indundi ndabingize mu binkorere yego Isaac TV ho Yes bakunzi ba Isaac TV umeze gute ni MC Ivan kuri micro za Isaac TV reka ndabaramutse ndababwira ati bonjour bon après-midi bonsoir sero naho herereye muri no mwanya ugomba kurikiranire ko kino kiganiro cyacu nkuko musanzwe bimenyereye we are on time dusumushitsi mu bwami bwa Isaac TV nawe suwundi ni CEO wa Yomba TV kandi dusatumenyereye cyane kuri Yomba mjomba okay. By the way tumuzi mu bintu byinshi cyane gose tumuzi muri bisangamani yakinanye na Gasore tumuzi mu masezo menshi tumuzi mu bikorwa byinshi cyane gose ayo munsi rero twasubiye kumwakira mu bwami bwa Isaac TV bien sûr turanezerewe parce que igihe kibaye kirekire ariko afite n'inkuru y'umubabaro yatuzaniye kandi mubishatse ishobora kuba iyo umubabaro mu mwanya muto ibintu bikaba bikemutse agasubira kumera neza reka rero tubanze tumwakire mu bwami bwa Isaac TV kugira ngo dushobe kuyaga nawe tumuyagishe twongere tunamuramutse igihe ni kirekire ndakuramutsa musaza mahoro mede fresh ameze bye cyane gose ubuzima ni sawa handuka vraiment nashukuru Mungu abantu bakunda kuvuga ngo abantu usanga babyibushe cyane ngo usanga birira umwanda nibyo abantu barabesha ahubwo gusa abantu baba babyushe bameze nkuko kwa jewe nabantu batupfa tudatezwa ibibazo n'ikintu cyacu cyose kije yego en fait uri umuntu stress cyane gose cyane kwijana ndavuze ngo umuntu stress umunyabibazo nico gisigura like utagira ibibazo genda umuntu vraiment ngoma nitwengebe ntutse safi umbwiye ko usafi byose safi gusa tubeho kugira iminkanyari ntize mu maso tukiri bato. Yeah, this is a long time tutakuona mu bwami bwa Isaac TV dukorana emission nawe abantu turamukwiza abakunzi ba Isaac TV bari bagukumbuye n'abakunzi ba Yomba TV naho bayi abakunzi ba Isaac TV ndababwiye ati mwese ndabaguye mu ndaho mutumbere hariho hose uwicaye ndamubwiye ati yambo uryamye wese akabizonwe ikintu kimwe gusa ndabakunda kandi avuye ku mutima cyane gose gusa ndi nakababaro karenze ku kandi ku kintu bankoreye muri make baranyivye cyane yanje Yomba tutaraja muri birebire tuvuge ku bya channel yawe turakeneye kumenya hajya Yomba ikintu ca mbere atangura gukora yavyutse n'igihe ikintu ca mbere nkora mvyutse ndasenga urisi ikintu ca mbere ukora uvyutse urakanura ugateranura amaswera abakuru okay hajya uba wikanguye ntubuvyutse hajya uba wikanguye ntubuvyutse wambajije mvyutse mvyutse mba nkuye amaguru ku gitanda no gukanura amaso biratandukanye urashaka gukanura amaso bikanguye ugafura amaso kirabira hejuru kabari yumvira urazi nka twebwe abantu baba hungu canka abantu nyene babavye urabona tuba dufite ibintu byinshi twiyumvira kugira amayisha eje atera imbere urumva uhabya uvyutse ugashifye kano karaba hejuru uri kurawaza mambo ya kesho gisata cyo kwendeka ndugu yangu hama rero uvuze ati wabyutse ni kugyushira amaguru hasi kicyambere cyo kuvuga ati nakoze mana kubona abandinze ndi muzima Yomba ndakuravye kuva hasi gushika hejuru uraberewe cyane nakabazo ga bon abenshi bakunze kwifata nabi cyangwa bakabifata uko bitari ariko inyuma y'ubuzima bw'abastare tuba tukeneye kumenya babaye muri life meze gute mu kwambara kwabo like bambara gute nico gituma ngomba kwaze kano kabaza ariko je m'excuse for ndakuravye kuva hasi gushika hejuru wambariye nka fois 5 ibyo je nambaye
uba wambariye udufaranga tungana gute mutama ikibazo mbajije sinateranya kuko sinaziguriye rimwe nagendagura kamwe kamwe shyira ngaho si cyo ndi cyoco Jeanette ni commande Dubai naguriye umutipe muri Dubai yari ajara kenamani hama Kenya hama ndamukuramo ico gihe mfite dusenti hama turavugana hama ajara kama aba diaspora sigaye batesetse kumba basigaye bagurika yari yaje birashika muga sindamutwenze sorry naho mbona sindagutwenze ariko vraiment birabaho twese turabizi uraza ahantu hama kavuga ati reka nikore nironkera gatiki kansubiza iyo nazaranye nta kibazo ivyo ndibaza turamenyere mu buzima bwa misi yose yego okay Yomba kandi ka question bizarre dukunda kumva cyane bavuga ngo kwishira no kwizana nko kuvuga ati kwishira no kwizana bitaho dukenere kugira ngo dusobanurire donc utubwire kwishira no kwizana mu Giswahili kwishira no kwizana mu Giswahili Yomba ukorera mu Buyenzi bikorwa byinshi byo wa muri mu Buyenzi kwishira no kwizana mu Giswahili nanje babintumye abakunzi ba Isaac TV bavuye ati uzubaze baguma bavumbagura ibintu agaca abantu kwishira no kwizana mu Giswahili ndugu yangu hapo kwa kweli hapo kama sitaki kusemea Kiswahili ya kwetu ya Burundi ya kujibeba na kujirudisha hapo hapo naona tutakuwa tunadanganyana juu hiyo ukitafuta bie mwakili iko lakini iko mbali lakini kuipata na mkinywa sisikiki sindayizungumuza niyo mpamvu rero ico numva vraiment kandi kujiachia na wapi aho ntibizanana aho ngomba kubabesha kandi kubesha si byiza yego bakunzi ba Isaac TV kwishira no kwizana mu Giswahili ni gute bashi ndabasabye ico kintu mugishe muri commentaire kubera ko haraboza kuzamva ngo ni kujiwewe na kujirudisha wapi ico Kiswahili ico oya awara uhuru kirimo arafu moja ni uhuru kwijomba muga rero kugira iyo yindi kwizana mu Kiswahili miri brage vraiment je suis esquisse kiranshinze yego kirash good Yomba turakeneye kumenya urugendo rwawe rwo kuva mu ihuriro dusubira inyuma gatonya like kubatazi amateka yawe tushobore kubibutsa Yomba uwariwe Yomba umunsi wa mbere atangura kwibonamo impano yo gukina ireresi donc le trajet yiwe yari yahe yagiye ari kurikirana donc umunsi wa mbere utangura gukina ireresi sivyo watanguye gukinira hehe ucuja hehe ubushitse hehe mbega ivyo urimo ubu nibiki umunsi wa mbere nkina ifilme nakinye filme ndumwami iyo filme sinayikinye ije kuri rezo twayikinye hano kusengera twayiteguye nk'amezi 5 iyo filme abafashe izo image zo ngaho kwico kigo twarimo cyo misengero niho baciye banyita izina mwami none mwanya tuvugana rero besha manze kwizina ryo mwami kubera nakinye ndi mwami Salomo urumva rero mwico gihe niyo filme ya mbere navuga ati nabaye nkine nyine umuntu abamenye iti nakana naka ndabandanya ndasubira ndakina nyine mu yandi matima atandukanye ariko timu yaje kunduza ku mpano yari Ihuriro TV niyo nabaye mu mwanya muri ndakora muri bikorwa byinshi mu nyuma sindiko ndagaruka mu byarenganye kuko byose n'isi turarengana buraca bugacana yandi ibiti biruma bikabisa ibindi niyo mpamvu ni live n'ubuzima twayemo umva niko twobifata Ihuriro TV ni naho benshi batanguye kukumenyera yuko ufite impano yo gukina amareresi ntitugomba kugaruka ku byabaye cyane mu Ihuriro TV ariko turashaka kumenya uno munsi ubucuti bwa Yomba n'Ihuriro TV bwa Yomba TV na Ihuriro TV bwa bwifashe gute ubucuti je mu bisanzwe ni nkuko dufate nka Yomba TV na Isaac urumva twese turi muri systeme imwe twese turiko turakora kugira twiteze imbere ba Ihuriro TV barakora na Yomba TV iri ku kivi naho vraiment badutwaye channel yacu hariyo mpamvu turiko turanasaba vraiment please turabinginze nukuri ni muri bwa bumwe rwa rukundo mwari mwaratwizeye muratwikutira kwa Sabonnez n'ubu vraiment
ndazi wari warayikoze aho uri kuranda ndazi wari warayikoze mugabo ijya barayintwaye barantwaye channel yanje ubu ndagusaba subira andike Yomba TV ukubite kwiko Sabonnez ukubita kwa like uhongera ukomante vyose safi ndavyakira neza muri bwamwe muri gwa rukundo twandanye dutera imbere ndazi ko mu nkunda kandi ndazi ko mukunda filme z'indundi ndabingize mu binkorere yego Yomba umunsi wa mbere utangura kubona yuko bahakinze channel ya YouTube wayibonye ari sangapi hari ryari hazigiye kingana gute mbega uyibonye wacu byakira gute wifashe gute muri uwo mwanya nukuri narababaye cyane kandi nongera ndasubira ndababara kuko uwo munsi nagomba postinge hari agasezo twashize ko turakina sezo itwa Muyaya ngomba postinge 11 ewana ndinjiza code biranga ndasubira code biranga ndaraba mu byo maze kugira mbona banyereka ati wapi ibi ndinjira wapi ndafite rwata wapi ndaja ku machine sanga wanaye byahaye ndagerageza ingene no kwanza je kubera ubugi ikintu cyose no kimenyereye ndaha abamenyereye kugira bayigarukane biranka duhitamwo kugurura yindi hari zigiye kingana gute ubu tuvugana haraza amezi abiri yego none ibi bintu byo kwiba donc byo guhakinga ama channel ya YouTube y'abantu bariko barakora cyane ko bavyiharaje wowe bibaza ko byo babiva kuki ahubwo ndasavye vraiment uwo mwuga wafashe inshuti yanje reka twe dukora umwuga wo gukora no gukora umwuga wo kwiba turabe aho uzotera imbere twe turi ku TV sérieux vraiment nakari nukuri vraiment ivyo ndavuze mbabaye twereka dufata umwuga wo gukora nawe ufata umwuga wo kwiba turaba uzotera imbere wariyo yego kabisa kuko urumva birababaje vraiment kubona umuntu yakoza agakora ukita hasi no hejuru ugakwiza utwo tuntu kugira utangure nawe kubona quelque chose wereka famille nyumbani hari cagenze gute ukazibona umuntu vraiment twose ufatu yariye nenka uko vraiment ukoze ukusubiza abantu inyuma pole sana bon icyo nzi gusa abakunzi ba Isaac TV barangwa n'urukundo barangwa n'ubugwaneza wamaze kuvuga wahejeje ni kuja kuri channel ya Yomba TV kugira ngo mumukurikirane ushonde kuri Sabonnez ubonye link yiwe upartage like kugira ngo nawe isange mu bandi urazi ko abaha ibikorwa byiza cyane wanashaka je ntabwo bamfise ku bakunzi ba Isaac TV ndazi ko akaruru bamaze ukumva cyane yes na cyane yuko hariho urusaku madimisi numva ko hari akantu kaga surprise kagasezo gashasha muri ko murabategurira ntihenze umenga kazorira ko ejo kuri Yomba TV nye ego kuri Yomba TV vraiment turafise agasezo gashasha titre kitwa Maria ego Maria weriki Maria iyo cinema naje ndiko ndayikina nararize miri brage nukuri sino kubesha apana some black mil black ego kabisa umviriza naje narize kari serio kuntu man ego kabisa iyo filme vraiment ifise uwayiteguye sijana yanditse je sinkunda ibintu harije nagikoze ndavuga nje nagikoze atije nagikoze ndavuga ko je sijana yanditse ariko yanditse vraiment yanditse neza filme nayo kize ndarira ndiko ndayikina karangura neza kuko uwo twayikinanye nina baramuzi twarakinanye ibi nina yego baramuzi twari kumwe nabone mu Huriro TV nabone turi kumwe tuduza ibintu z'iyo filme no kuri filme ni saison nziza naho itarashika ngo kukubera ijisho ry'undi ntigushimira umugeni mugandazi yuko muzokakunda reka tuvuga ati wait and see ndibaza yuko ibintu bizogena neza kandi no kwikimana musanzwe bakunzi ba Isaac TV nyuma mumaze gukurikirana Yomba TV basanzwe bafise n'ibikorwa byiza cyane ama cinema yanyu usanga afise ama image meza ariko hariho urusaku mfise yuko muri Yomba TV abakozi badahembwa cyangwa bataronka amahera y'agasabune nkuko bisanzwe bimeze none nkawo usanzwe userukira Yomba TV uri umuyobozi wa Yomba TV cyo bintu bivuga kwikivura ico kintu ukoresha abantu ntubahembe cyangwa ntubahagashira ukabute kandi wowe uri kurinjiza amafaranga muri Yomba TV twavuga yuko ataguhembwa kuraba ati ndakivuze uko gute bishitse nk'ubu turiko turakora urabona nk'ubu twanyoye akaviva nubundi turiko turakora turamwa akaviva mugabo sagahembo kuko nta contract turahana nabo dukorana niyo mpamvu rero no bwatisa agahembo muga kaviva turanywa urumva donko daire kabonetse nta ngorane kandi kabuze naho nta nabi ariko turimo tuvyifuza kandi turimo tubishaka kuko tuzi intumbere yacu yejo nahijya yejo ico dushaka gushaka ni cyahe urusaku rwanje ruhagaze ngaha mwebwe mu kwangaje umukode
mumubwira yuko ibintu bizogenda neza ngo nta no gupatana mumubwira yuko muri Yomba TV mwifisa ariko yamara kushikayo ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu gakubita atani igihumbi yose. Okay, ikintu kimwe nakubwira musanzwe muri Yomba TV abantu ruvuga ari nk'abakozi ni umonta no kamera n'abandi bose twese turi nkorera bushake kugira urabe icije ushikanako kuko jewe navuga ati muri Yomba TV nta nite mfise kandi simvuga ngo ngira nticaye ukunuko umuntu nta tegeko je ndamuha niyumve amahoro yumva ubumwe akore nkuko navyumvamo kuko ni namuha itegeko tikoruko azokora ivyo namubwiye ntazokora ivyo yumvamo kandi ikintu ciba cizi umuntu akoze mu kintu yumvamo apana gukora mu kintu bamubwiye icyo umwinjijemo ntagikora nkuko iwe nyene yacisohoreye nkuko aciyumvamo igisohora niyo mpamvu namubwira ati kora ibikorwa byawe nivyo biguhemba yego. Okay, bon, merci beaucoup, reka tugushime cyane Yomba, ariko tugusaba kugira ngo ugire icyo usezeraniye abakunzi ba Isaac TV, ugire icyo usezeraniye abakunzi ba Yomba TV. Ikintu kimwe nabasezeranira nuko vraiment nukuri ibintu namarame nimusimbire kuri Yomba TV mudufashe mugira ugasabone mudukurikirana ibikorwa byacu mutiza umwanya gusa muto muzobona ko abana b'abarundi dushoboye turi ku kivi turiko turatembera kandi vraiment no babwira ati merci kwanza kuko ubu abantu bako baritaho ibintu by'abarundi ni naho mpamvu n'abantu benshi ubu bariko barabikora kuko ntidushira imbere amafaranga ahubwo dushira imbere murabe ivyo duko turakora kuko muko kubiraba mwebwe uri kurabikurikirana ivyo tuko turakora niko natwe dutera dutera imbere bigatuma ejo nahijya ejo hagira ico twishikanako nimba bizoshikanaka nanaka karondera umuntu nuko yabonye aho bariko baramuraba canke aho bamuvuze ni wabona ukabona nkoze idega nkoze akantu katakubereye shira muri commentaire ntangorane n'uburenganzira bwawe vuga cece cyose kujya kumbwira ikintu iki niki bagikoze nabico bagikoze neza bintu mananje nikosora ntuzokwa mu ntera amashugwe kuko ni bantera amashugwe sinzomenya aho nakosheje sinzomenya aho mfise ikosa kugira nikosore mbwiza ukuri umvuge ati Yomba wakoze ikosa hana vraiment ndo umwana atahura ndo umwana yumva camenya atahana nakoze ikosa kugira nikosore. Ndagushimire cyane Yomba. Thank you cyane gose nawe ndagushimye cyane gose. Nainda nagukumbuye. Utazijewe numva nagukumbuye kurusha kano kaviva. Uzareka kwipotera msaza. Just no ya ndahari imisi yose mbandiye. Ugomba ubeshyera ubuzima. Cyane nkuko umuntu aba ari karakora imisi yose urazi ni hatari inshuti yanje. Aha muri kino gisagara cya Bujumbura. Ntawo bikeneye abo bishaka mbe ndabuje abo bishoboye inshuti yanje no kuri kwimana no gukora hasi no hejuru hijya no hino mpaka urabe kwa karasyo ka bebe kaboneka. Bon, merci beaucoup, nibaze kundi musto teriteka muri Isaac TV ukaza kutubwira yuko abasabone babaye benshi ego uranyomba naho ukaza kutubwira yuko ibikorwa muri Yomba TV bimeze neza amakana umunsi umwe bishobotse muze mudutumire ku munsi watumwaje kugira ngo dusangira ubugari namwe uko ndazi ko ubugari butazo ku munsi watumwaje nejo tuzokirwa turatuna hariya muri hariya ruku agafilime manje twagakorera rugu kazo hagati Samari sana cyane byo nararize ndiko ndagashutinga no kuri kabisa mbe uri umukristo ego ndakwifurize Pasika nziza ya twese merci beaucoup yes bakunzi ba Isaac TV ni Yomba turi kumwe ni mjomba mu muzi mu filme menshi mu muzi mu bikorwa byinshi afite channel yiwe ya YouTube yitwa Yomba TV ariko urumva yuko baheruka kuyihakinga sidatanze no butumwa ubuvuga ati wewe wiba ntaguciye intege bandanya wiba nawe bandanya akora hama ngo turabutera imbere wari voilà azarabe ubuzotera imbere owariwe muri makasha azakubwira ati woshaka ubireka ugafata system zo gukora nk'abandi ico rero asaba abakunzi ba Isaac TV abakunzi ba Yomba TV abakunzi bikorwa byiwe nuko mugira mukandika Yomba TV ugaconda kuri Sabonnez ugaca ukurikirana ibikorwa byiwe ugasiga commentaire ugafunda kuri j'aime kugira ngo mu mutera intege yumve yuko ari kumwe nabandi yisange mu bandi hama ibintu bishobore kugenda neza ndabakunda cyane uvuze ibikorwa byiwe ntibigeze mbaza ngo mbe nkori ibikorwa byiwe kwanza apana tuzi vy'amafilme mu buzima busanzwe nako bari kwambaza mu buzima busanzwe dusanze tuzi cyo kora inkori kimbira mu buyenzi hakorerwa yiki mu buyenzi hari habaho amapine hari bagira ikinone hari amakomisiyonere abakomisiyonere barabahagaritse kwanza ubu ni bantu bangende ni bantu mangende bese bitwa bantu bangende oya muri make wewe ubukora iki rero ego aho sawa aho uvuze nkuko njanda kumva muri make mu kazi ka misi yose je ndahuza abantu
urahuza abantu ego uri nkuma ngende na sindi nkuma ngende ndahuza abantu muri make ukeneye nk'akamodoka ko gutembera murana yuko akazuba ari keshi n'ahagatoro kabuze muga ntaco ukeneye akamodoka urambwira canke ugafise mu ugafise ubona karagutera ibibazo kakuvuruze mpamagara akacana intuma ngende n'intuma ngende mwamaze kumwumva. Yes, turabakunda cyane ni MC iva kuri micro za Isaac TV bien camera turi kumwe na Akim Junior ni watuma amasanamu abashikira ameze neza. Guma hafi ya channel yacu ya Isaac TV. We are on time tuma dukora kugira ngo ibintu bigende neza. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Isaac TV. Oh.